أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من كم هفتا إجى أنغار دوهوجة مغرب نماذ فهوجا ممسكتوجا كوري مجندني علوم القرآن نوتا قرآن قلهم هوري إكيك علم تكابه درستك إغتون أول من وهكذا كانوا مهار من أنني كريت قرآن وسورة توجه ترين مكي سورة أدي مدني سورة waki kurevu muge masake pulo ilumeni kurava fa wa kamge wa hakeya e getere mbay misal taka ali alwala agun men dennemin saada bayaka ilumerin basawai mi surata waki kurevu muga nota ayata bay kurevu muga egotum agun men emme fahum wa ka dakka fawani terawana wattaruge ayata nota surat taka behe gotung ei hunu musumuga nota fini musumuga bawa lefawa ayata agon me fahun rewa ka dekki fini musumuga bawa lefawa bayin ayatoge misaluge tereng nur suratuge 11 wana ayatun fashigin Allah subhanahu wa ta'ala ما النبي صلى الله عليه وسلم كما تباوا لبي بابا لكما بهغتو ادي عائشة رضي الله عنها ودالوني اي فينيكان غدا دوهeke nota finikan gada musumeke nota finikamuge terege awal menna riwayatu bas engigende Aisha radhiyallahu anha ge riwayatu ade agon dennevi kuri rega mi kamaki nota mi ayata ki mi ifkuge hadisa ya guligen bawale bun ayata ki mi hadisa agun menna warasaf ko engigende ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki amil lefula wahi gennawagen nota amil lefula fate jama purawagen mistakunna Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi basfu kamuga vidalwe devvi bekale nun kamuge heki libigende wara boda ei ekale gfanu emme lobe fo wada gannawa ekale gfanuge emme lobeti ambikabalun Aisha radhiyallahu anha ya behe gotum huturu ifkuge wahaka faturali ma gulingen ekale gfana goten nimmevun gatifulwe wada ganfa hunnawa jehi wada gannevi mahen ha dos wande Allah subhanahu wa ta'ala ge hadotum amur fulan annande mi galgondo tafsilaka kurirega dia esobe kama dannama fawane man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ekade gfanuge sunnata furassara nota malama raddu kurmo gotum ba emihun dakka ule waqto goterega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ya tuppul umuruga kaveni ballawaga gennewun himene ehnamis awun fa kurba innukuta goterega ekamana duha kos ekamana ga haya puluga ga gandaka fastolas hatar warakan ahar ekamana duniya ga hunne viruga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawen balwa gannevita ga gandaka fansas faswarakan aharu ekamana duniya ga ulu viruga duha kos ekamana nete ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kawen balwa gannevuni tibe adi umur ga lakama guligin ekamana duha ko shakwa ekura waf eg badaluga ekamana gandevi ekama fakhur wada ganno munne egetere ekkameke ei man nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha kos ekamana fiyawa bikurwari anghenaka kaveni ballawagin fa nuwaka ege iturun ekamana ge member fan Abu Bakr gafana adi ekale gafanu ge ambikabalum wes ekama meduga ufa kurevun nun kamen nukurave adi eduwas waruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke ruli ara makka ge mushrikuna adi madina ge munafiqum wes eduwas waruga dakka ulunwa ke nune ekale gfanu ekamanaya tuppulu iruga kaveni ballawage nomuge wahake sawbaki
ekamaki eduwasoruga edanunge terega akame nune ehmima algon mennaka bodennu Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyage farapulun hingagenda mifada evves kamaki e khilafa en komme kamaki e man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapulun hingafa wa kamek kamavana ma algon men en komme kamen e zinet riveti kamek gotuga balagan egiturun lobeti akhunne anek kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum asfawe ekelege faanu vidalwani mi bukhari ya muslim neruwa fawa riwayat take ekelege faanu vidalwani aisha radhiyallahu anha ya timan kalege faanu avahara fuluga dekewada gennevime timan kalege faanu ge ariha genevune fashui faadoge ಫತಿಗಂಡಕುಂ ನಿವಾ ಕುರೈಫಾವಾ ತಬಕ್ಕೊಳೆ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕನು ಗೆನ್ನವಾತಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ದೆಕೆವಡಾ ಗೆನ್ನೆವುಮೆ ಅದಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ದೆನ್ನೆವುನೆ ಮೀ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಂಬಿಕಬಲುನ್ನೆ ದೆನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎ ಫತಿಗಂಡು ಕಶ್ಫು ಕುರವೆವಿ ಮಾನಿಗೆ ಫತಿಗಂಡು ನೆಂಗೆವೀಮೆ ಎಹಿಂದುಗಾ ಎಯಿ ಕಮನಾಯ್ ಎಗೊತ ದೆಫಹಾರೆಗೆ ಮತಿನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ದಕ್ಕವಾಲೆವುನೆ हम एक माने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कावन बल्लागन मुगे कुरीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुम वनी एकमुगे खबरु एकलेगे फाना इव्वा कुरी रेतोगा गोमें वाह कदक्का फवाने नबी बेकलेगे रसूल बेकलेगे हुवन फुलकी ए एब्स हालेगा शैतानी वसवाह नूने अदि या खिलाफन ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुम अन्ना वही बस फुले एहकमु मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या एकमना या कामने बल्लागिनो मकी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुम अमर वेविगिन एला सुब्हानहु व तआला गे हदरतुम एकन खंडे लोविगिन आसपावा कमेक dan algon men wahaka dakka mongendi ko meka hadisa nimmalu gotun algon men boda ewa gotuga wahaka dakka mongospa wani kur gotaka dannawa kama vanama ekamana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammi libwada gennabi hiddati kamuge terega mahen ha dos wetwegen gospawani ekamana khas gotega ekamana ekan egewada gennavita gaggandaka bunanama ekamana ge baskulu gas pawani timan kamana dereya edduwas wanden muttanula kirit korevil adi timan kamana ge member fan Abu Bakar Rufana adi kamana ge makabalum hi fulu koraviye timan kamana hitamaga duniye dokon hinga danakam ege kuri ge kamana ka e wahaka e dekev mudda kame engi wade nuganna komekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi amal fulan algon men nazar hingalar ekale ge faanu आदिया खिलाफ गोतेगा समासा पुरवा गायक कमे बाहटो गेंदे वे कमले आयशा रदियल्लाहु अन्हा अगुण में एगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रंगड़ एगे वडा गन्नवा का एकमना की टुपुड़ बे कमले अहम बीमा एकमना गुळे गोतन एकले फानु गे मुआमलात बाहटो गेंदवा फवा एहनम मिफद हादिसा का गुळिगिन सीधा कंहिगा देव कशोर वडा नुगन्नवाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितम लोब फुलो वडागन्ने कितम इतबार कुरगवियस एकलेगे फानु अल्लाह हदतुम गोतेन निम्म वंदेन ए मडकुरवुम अलगोन मेन्ना ಎಂಗೆನಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅದುಲು ವೆರಿಕ ಅದ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಕಿ ಹಿಪ್ಪುಳು ಕಿತನ್ನೆ ವರನ್ ಎದಿವಡಾಗೆನ್ನೆ ವಿಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ ಎಫರಾತಕ ಹಮೆನ್ನತಿ ನುವತ ಉಸೂಲನ್ನತಿ ಲೆಬಿವಡಾಗನ್ನವಾ ಬೇಕಲೆ ನೂಕ ಎಹಮ್ಮೆಗಿನ್ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಎ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮನ್ ಕಮನಾಗ ಅರಿಯ ಎಕಲೆ ಗಫಾನ ವದವಡಾಗೆನ್ ಹಮೆ ಎಕನಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಹಾಲು ಎಸ್ಸೆವಂ ಫಿಯವಾ ಇತುರು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಂ ekale gfanuge faraplo ko nufene hen nuniya ege kuriga ekale gfanaki ekamanaya hi samasa kurwa adia khilafu gaay kame babamon gendebi bekaleke kommekas dingal gol menna faha kolleve nukuta ki mi ayata bawa levu
mi algon menge aslu mawdu ge emme muhimmu nukuta eki algon men fa kurum midani fili musumuga baba levunu ayatoge bakama vati ekamana Aisha radhiyallahu anha warad dibukom miwahaka kiyade bawafawe darondu kurirege dendemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay bekadunna mashwara kore veviye ekamana meduga kinato kanta kurawum ege terega Ali gefan Usama gefan fada bekanu hemene wada gannawa ege iturun Usama radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya devvi khiyal fulen ei barira ei asgefano kantata belehettuma hawalwe hunnawa jariya ekamana ya suwal korevuma em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barira ge ariha suwal korevvi ekamana begotun evves kame faha korevveto eheduga e anhena bodamundani timanneya ekahana evves kame nufene dahade tuppudu kujjeke takecca ekuga kulen uluwafa denhama awahara fulu leppe unima eonnawani awahara fulu lappawafa mifada saada gotaka ekamana begotun barira jawab debwafani komekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadisa ya guligin minbara ara wadagin sahabi bekaluna mukhatab korefi mikam boduwaken gos ekade gefana mikamuge khabaru egi wadagenoma ekuga vidaluwani timankale gefanuge ahlunna behe gotun mifada mahake fatura timankale gefana undagu jessi bayaka nota mihaka behe gotun tiaba mihun kanta kurani nota dekeni kihinin heye ekamuga tiebe kanunge ehi tarikamaki kobahiye efo hadis kurun timankale gefana egi wade nuganname timankale gefanuge ambikabaluna behe gotun heukame fiyawa adi ebami etuhumat kura timankale gefanuge sahabiya behe gotun wes timankale gefana heukame nuniya egi wade nugannave duha quest timankale gefanuge ganduwara timankale gefana ekuga nuni wade wada gannawa bekale nune ewo gutu Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu tedu wadagane Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu tedu wadagane ekale gefanaki aus wanhage bekale ekale fan tedu wadagan vidaluwani Allah ge nabiyya Allah rasulay sallallahu alaihi wasallam kale gefanataka timam mihun nabi nasuru debwashe timam men aus wanhage mihunge teren mihaku ewahaka dekkinama emihege kanduraga kandin jassawa husime adi timammenge akhun kamgawa khazur juwanhage miyo kamgawa yes kale gfanu kurabbe amre timan tanfiz kurabwa hushim ehinduga Sa'd bin Ubada radhiyallahu anhu alika tedu wadaganna Sa'd bin Ubada ki ei khazur juwanhage sahiba ekale gfanu ewogutuga ihsas kurwegendi jahiliya zamanota kuriga qabila taka nasrudi ulumuge ihsas ehiduga ekade gefana ekama meduga hippula hamanu jegen inkar koremu gotun vidalu wajje ti turfulake tikamen nukurven manaki timamme khazraj wanga geteren bekala ko ewaka dakkafu otas tikame nukurvene adi ekama wasilu weka nodebba hushine lobati akhunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskit koluga ekade gfanuge sahabi bekanu ekade gfanu minbaruga hunnawaniko hagigatuga mi lehunum kekigen nuwata mikam fesigen mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge aburam ekade gfanuge ambikambanuge aburufula aragatuma guligi ekamuga ekade gfanu sahabi bekanuge ehi terikaman ediwada genne rubayt bekanuge shuurta puri hisabuge matika mattaka ei hagigatuga iman kamuga ahulweringe halatu abadus ebami hunge dinan ebami hunge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ahul baytunna Allah taala furassara nisbe kurwe komme wogutega iman tarikamuga ahulweringe lekeken henkamu ebami hun hama magan elu mattaka abadus emi hunge terega adul insaf qaim kurwi habbuta libidevi adi ebe egge macha hukum tanfiz kuranje ebe egge macha hukum tanfiz kurehun ei aniya amerikama ruliwerikan fila nodiyo mattaka lazim kurakam ebe gutu Usayd ibn Khudayr radhiyallahu anhu tedu wadagen
evidalwani anekaves ti dogeke ekan kurawwa husin manik rasulullah sallallahu alaihi wasallam aburful difa kuraw mattaka ekade fanu ga ambikamalunge aburful difa kuraw mattaka ewahaka dekki feturi mihaku patul kurawwa husime adi tiyai munafiqunge difauga wahaka dakwa munafiqeke niharu mibasmi annani sa'd bin ubada radiyallahu anhu usayd bin khudar radiyallahu anhu ge faraqu komekas mi hadisa migotan hinga diumuga algonmen ebur fila orta furtama kamaki mifada kankamuge terega tabi'i kamake ei asluga insanunge le hunuwegen diu adi ekan hawamagan alwane farataka beenumwan komekas ekanta bodwegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbarun faaba wadagin ebekanun hamamagan eluvvevi adi ebekanun nasehe pur devwa ekade gafanu ebekanun iman kamuge macca handuma kod devwa adi kuriga ebekanun tibbevi adabe terkamuge nubakama adi efo islam dinuge sobun ebamihun akhuntake kamuga wegen diekan handuma kod devwa ebekanun hamajesse efo aisha radhiyallahu anhu vidalwani kurin agon denne fadan timan kamana mihalu kuluga wime avaharfu nuleppeve farin nukuluveve kirit kurevun fiyawa ehen kame timan kamana eka nukureveve ehalu kuluga maniko rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kamana ga ariha wadagin isinde wadagannawa e hadise afoga rasul sallallahu alaihi wasallam wade wadagin timan kamana ga ariha isinde wadagannawa fi ege kurin evahake dekewunu fohun ekade gefan timan kamana ga ariha isinde waden nugannawa egotuga mahakavwar gina duwas hingaj efoga ekade gefanu vidaluwe kamana begotum mikala wahake timan kade gefana adu ivada ganfi kamana kukurawwa fakam avana matauba ivada gannawas Allah subhanahu wa ta'ala kukuraifawa miha tauba wima emihaya tauba labwanati mani fafu sawade mungeli jannabima Allah subhanahu wa ta'ala tauba labwanati din ekade gefanu efadan waqfu dekkoma guligi bappa fula timan denne algo kurire mewa ka dannawa man bappa fula denne me jawabu debbawas bappa fula vidala timan kike rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawa mamma fula dannawa fi me jawabu debbawas timan ge faratu mamma fula vidala kike rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kamana dannawani ehinduga aisha radhiyallahu anha vidalwani timan kamana vidalwi me timan kamana tikama itirafe wadagannu badaluga timan kamana ki tikamu bariyegemba bekama dekkama dannawas kama vanama allah dene wodigembe timan kamana bariyawegen waka ehennama istibani hunte dennu quran adi timan kamana ekama itirafe wadagen tikama vanama allah dene wodigembe timan kamana bariyawe wadagen waka ehennama istibani hun tedu qurban amko insanu ge halat maqam ekamuku visnawat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mi ummatuga ebekade ge iman kan tilafatuge anek faratan leifa denghuri huriha emmenge iman tarikam anek faratan lebunas ebekade ge iman tarikamuge farata burawegenda abubakar siddiq radhiyallahu anha adi ekade ge fanuga ambikamalunna adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobbe ambikamalun algon menge makamana aisha radhiyallahu anha ge demeduga deke munda wahake efoga ekamana vidalwani timan kamana tebame onge mithalake on kurires denne fada yusuf ge fanuge bappa fula adi ekade ge fanuge akhunna demeduga wa mithale efo ekamana vidalwani fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun riveti gotuga ketteri on fiwa timan kamana ka ehen goten nete allah ekamuga timan kamana ehitero digannawane allah moladdenno digembe tebame hon ti sifa qura kanta efo timan kamana ane faratan emuri wadagin endumatiga onneviye timan kamana hippolkan arawade nogana kores dennevi timan kamana behe gotum allah subhanahu wa taala qiyamata hamiya kibene ayatake bawalo fane kamaka
timan kamana ummidu korafamun diyame kommes gotakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala timan kamana bariya wadagen baka angawanati hufen fulegga namas hufen fuleg eche dakkawagen namas efada gotegga mika bayan kurafanati enamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gotun ekamana den evidalwani Allah gandi vidalwame majlis nimi egiteren evves betadaku nikume wada nugannavanis rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mi ayata bawala fattawa e majlis ka maneki ekamanaya dekewunu wahake fahuga wagutun Allah subhanahu wa ta'ala ayata bawala fattawa fi timan kamana dekewadagen nebime eyo fini irugaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge moonu fulum muittake kahala tikitake udahuge manaki wahiyaki warabbodu kame ekan tahammul kurumaki ei warabburakame agunwani emawduga kurin wahaka dakkafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitan me fini gada duwe gos ekane gafanuge hashikolon gade hunu gada duwehegga bura masakkategga ule nihige gan da faba fada ekale fanu ga hashikolon da fadu ohoriginde egota ekamana evidaluwani timan kamana dekewadagen nevime udahuge tikitake ekale fanuge munu fulum hama bodeti tikitake ei misalaka jawahir fada muittake fada efada HFN gota timan kamana dekewadagen nevime rasulullah sallallahu alaihi wasallam macha e ayata bawalu maguli efu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufafurun foli wadagen fi ufa kurabba ekalege fana libi wadagen nevi khabara gulige ehinduga ekalege fanu hinifulu waduye aisha radhiyallahu anha riwayat gannani wa huwa yadhhak ekalege fanu ufafulun hinifulu waduwam gendeviye adi vidaluye ekamana emme furtama stima vidalone timan kamana ya mukhatab qurba ekade fanu hadis kurbe ya aisha e aisha gefane ihmadillah faqad barraki allah e aisha allah hamdu qurba se allah taala kamana bariye gembaka angawafi timan kamana ge makambalum vidaluwe kedu wadaage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadaganna vash timan kamana dennave me la wallahi la aqumu ilayhi miedu timan kamana ekale fanu ariha teduwe wada nugannawaname wala ahmadu illa allah timan kamana shukran nudannawaname allah nu ehem farataka sobaki ilam subhanahu wa ta'ala e timan kamana ya begotun ay bawa labba bariye wegen baka bayan kurbe dubati akhunne handuma kurabba mi hadisaya guligi mi adus duniyege eba ule algon menge ma kamana behgotun mi faafage wahaka qabulukum ifa wahaka faturamun dabay sheinge terega algon menna waragina fahara visne gotun islam dinan nisbeva kumme jamaataki ei ebeige islam kan furihama gemba mu'minu ekamako lobeti akhunne aisha radhiyallahu anha ge macca mi tuhumatu eru kon ekamuge matiga tibi mi hunna adi qiyamata hame ekamana ge macca mi tuhumat kura komme mi hakiyei kafare algonduge bahennu allah subhanahu wa ta'ala ge kirit qur'anuga angawafa wahi basfulu e wahi basfula emiya ko evani khilafu e dogukuf Allah subhanahu wa ta'ala ekamana bariya wegen baka hanguduge mati bawa lew mafauga ehbima miedus duniyega ewaha kadakkamu da deen kamuga hadagin ewaha kadakkamu da mihunna adi enu gotakum bes miwaha ka fatura komme miyati qur'anuge nassa kande elegen kufur wefawa nota qur'anuge nassu do kurumuge sabun kufur wefawa mihe mi hadisa guligen algon menna fenna ehen kamen ei abubakar radhiyallahu anhu ekade fanu gendevi mustahdifana kharadu kuravum timage kamattaka enamas ekama guligen
ifkuge wahake guligen ekade faano nimmevi e kharadu kurevum hutta levuma ekamak Allah subhanahu wa ta'ala mi ayattoge terega eba angawa tiyabamiuge teren tanawaskamge ahulwerin kuramunda hewkantata hutta nula kuriye gendawashe tiyabamihun nede muhe tiyabamihun nafafu fusawa yolani Abu Bakar gafano kushakan arawada gennennu ekamaku mu'minun geteren kommes bayaka kushan ara erigen nota arawada gennevigi ehmima ebekalunna meduga Allah subhanahu wa ta'ala ge faafa fusawa rahmel labwa adi kurike gotam ulumuge fursatu libumaka nedem heji efoga lobeta khunne eto hiru esaf bituge veriya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kurike wes efadan ekade fano heda kurawwa uluwan fattawa em algol menna mi hadisaga kurindenne fadan engem medani Allah subhanahu wa ta'ala ekamanage kabadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanguduge matin engewmakun debbawafa adi ekamana bariyawegen wakam bes angawafa evani hama engewmoge dasunne ade mi hadisa guligin Allah subhanahu wa ta'ala eyafahu mu'min anghenunge teren anghenaka nuwata firihenaka kamgawies zinege tuhumatu koffika mavvanama ekama thabitu heki nugena kamavvanama emihegge gaga ifkuge masaleya guligin haddu jahanje addihe itifaharun emihegge gaga haddu jahanje gotan hukume kanda eligin aston komega skuri rega on dannawani Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat fattawa fawaswani innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayran lakum tebanu hino qurashe ei tebanu na huri dere ekkamuga nota go hekkamuga ya khilafa ei tebanu hunna wahiyo kamet mi hewkan algon menna ilum berin war gina sharahatoga vidalu debafu egetere ekkame Aisha radhiyallahu anha ya meduga tuhumatin ufedigendan jaga neti hirit qur'anuga ekamanage zikru Allah subhanahu wa ta'ala kurawwa ad qiyamata hamen ekamana bariyegen waka mu'minuge dutakun kiyewene goin Allah subhanahu wa ta'ala minwar kuref hame himme ekamuge terega ven tahammal kurawwan jihwadagen nemi bekalu khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gufanuge lobbeti ambikambanu Aisha radhiyallahu anha ekamanage bappa fulu Abu Bakr Siddiq ekamanage mamma fulu adi emmeha mu'min takunna Allah subhanahu wa ta'ala ebaniuge eketteri kamuge daruma debbu egi turu hinnuba adama etteri munafiqu adi ebaniuge zaimu ena fadihe kurawwa faala kurawun himene Allah subhanahu wa ta'ala emregin wahiya kurawani likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kumme mihikan emihi ko yaragen barakan emihi kan kamuga faafa utte walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim amu gotega Qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala angawani adhabun alim wendene ve adhab mitanuga miennani boduwegemwa adhabu emihaya mutte ebamiuge tere mikama isnagagen uluno bodu mihaya ei Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqunge zaim den yaf Allah subhanahu wa ta'ala mengawani laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra kibegen heye ewaha ka aduyunu hinduga mu'minun ebbe eku anebbe ekan ebamihunge nafsutaka meduga heyukon hinukuri lobata khunne mi filawlo algon menge akhka behe gotum algon menge ukhtaka behe gotum wahakin iveran emme awan algon men kuran jehene kamaki ewaha ka tedukuru mennu eya meduga algon men jeheni farwa terve ekan dogu kuruma kariyadda ehembegin algon men nan irshad devani algon menge akhaya kushek kurevijja note ene ame tuhumaten atwajjiya ene haddiha udhur hoda des haddiha gotaka gisnad evorumas udhuren nulibijjiya bunase faharegga ene udhuren ovidan kibegin hiye mu'min firehunna mu'min angenun ebbe ko anebbe ka mifada wahake aduyun hinduga ebbe ko anebbe ka heyko nuvisni
وقالوا هذا إفك قديم وقالوا هذا إفك مبين أي بيان بجنبه دوجك نبني إفدان بناس هنده إلجنبه دوجك أي نوتا إنكار كراس نوني تدنو كراس أي أقول منا وإم ركعت رجل فهارو أقول منا خايا أقول من أختها به كتن دكبه مفدا ما هكى تدنو كريكس أقول منا كا لبين إفس جلو من نونا لبين إفس جلو من نونا إكمكو أقول من تدكو فيا إما هكى كي دوجك كما بجيا أقول منا فافا جتري بدبون Allah subhanahu wa ta'ala ge mi hukum fulu baawale bebigin sahabi bekanu ge tereng khas gotega timbe kadegge ga kologa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifkuge haddu jessel ege terega misbah ge fan ei abu bakr fana aishtu ge fana timage bekane aditi befun danna mashhuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sha'ir حسان ابن ثابت رضي الله عنه ادي حماد كيا بكده ميتين بكنونگه منافقونگه واهكا گتره بده وඩාගෙන්නවිගෙන් මිවාහක ෆතුරා හෙද්දෙබුනීති එබේ කලුන්නා මිකමා ගුලිගෙන් ඉෆ්කුගේ ගොතුන් හද්දු ජෙස්සෙන් لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء زينيگه واهක خاصකෝ زينيگه واهක خاصකෝ දෙකේ රෝගොම රක්කාත රෙවංජේ කමකි එහින් ෆාෆතක ඛිලාෆ මීහුන්ගේ අබුර වර ෆසේහන් අරාගන වේ කමක වාතීවේ වරන් අවහ මීස්තකුන් කබූල් කුරානේ මීහකා බේ ගොතුම් මිෆද වහකේ වෙජ්ජිය එහෙම එකමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබ්වා ෆා හිමායත ගොතුගා යංගවනේ හතරු හෙකින් ගෙන්නන් ජේ ගොතුක මානකි හතරු ෆිරිහෙනුන්ගේ අල්ලලු එකන් දෙකින් එබජේ එව්ව ගොතෙක්ක එහෙන් නෝනියා ඒ හෙකින්ගේ ෆරාතුන් කබූල් නුකරවේ කමෙ ගොතු ගොන්නන් එකකු වියස් දෙනීහුම් වියස් තිම්මීහුම් වියස් එකමග මච්චන් හෙකි වෙගෙන්නේ ඉස්ලාමී ශරීයතුගා එකන් කබූල් නුකරවේ ජිනේගේ තුහමතු මීහෙගේ මච්චන් එළුවිගෙන් එම එව්වගුතෙක්ගා හතරු මීහෙගේ අල්ලලුන් දෙකිගෙන් මෙනුවී එකන් සාබිතේ නුකරවෙන් لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أبامهم إكمل متى هتروا هكين نجنا كيف هي هتروا هكين أبامهم نجنا هدوغا أبامهم نكي الله ودوغا دوغورين ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لو بتأخذنا نهدي هما مهم نكتات ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة دنيا آخرة غاتي بامي متى الله فضل وانتوري كما ادي إله رحمة نوينما نوتا نوانما لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم تباميهم تي فتراء نواهكا جسوبهم تباميهم متى الله عذاب فنبيه بدو جنبا عذاب مانكي رسولullah sallallahu alaihi wasallam ge abur fula be goto khas ko ekade fanu ge alu baytunna behe gotun mifada wahake fatura hiduga Allah subhanahu wa ta'ala hadatun adab abamum ge machan aw maki Allah ta'ala mi ayatun wa'ud kurabwa fa wa kam ilahu ge fadlan tarikama rahmatun salam kurbi bayaku fiwa nikan kamani tarihu ge terega hinga gosba eta bayakwani mikan deke adi manzar taka guligen iman kamuge teriya as tibe funa ege wada gannawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodu bebe abu lahab ekale ge fanan inkarukum ekale ge fanan ena badubasta bune ule egotuga ulumuge natija egotun allah subhanahu wa ta'ala ena ya behe gotun kirit qur'anuga surate bawale bebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbetkom ena tabbal lak kalek fanan halak hutte buni bunuma guligin qiyamata hame kiyebena suratin Allah subhanahu wa ta'ala e abu lahaba ena ge anhonna be gotum bawale bevi emme kuda kujjaves kiyawa fada kurkur surat emme aadage muslimu getene ammu miha kues enage namatoga kiyo mattaka ves daskura waruge kurkur surate tabbat yada abi lahabin wa tab
ಅಬೂ ಲಹಬ ಏನಗೆ ಅತನ್ ಹಲಾಕ್ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಸೂರೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆಗುಮ ಫಹುಗ ದೆಂಬಲ್ಲವ ಅಬೂ ಲಹಬ ಮೆದು ಕಂತವ್ಯಗೆನ್ ದಿಗು ಏನಗೆ ಉಮರ್ಗೆ ಫಹು ಕೊಡುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರೈಶ್ ವಂಗಾಗೆ ಶರಫರಿ ಗೊತುಗ ಏನ ಹುಟ್ಟ ಏನ ಜಸ್ಸವನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ನಫರತ್ಕೊ ರುಳಿ ಅರ ಅದಿ ಗ್ಯಾಂಗೆನ್ ಅರ ಬಾವತುಗೆ ಬೈಜಿ ಏಫೋ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಏನ ಗೆಂಗೊಸ್ ಮಕ್ಕಾಂ ಬೇರುಗ ವಕಿನ್ ಗೇನ್ ಹದಾಫ ಎತಾಗ ಬ್ಯಾಂದಾಗೆನ್ ಬಕರಿಯ ಗೆರಿಯ ಕಾಂಗ್ ಅಳಹನ್ ಏನೆಯ ಕಾ ಎತ್ಕೊಳ್ ಫೋರ್ಕೊ ದೆಮುಂದಿ ಎಹಾನುಗ ಏನ ಒವೆ ಮರುವೆಗೆನ್ ದಿ ಎಫೋಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ನಂ ಏನೆಯ ಕ್ಯಾಲಿಮಾನ್ ನುಕರಿಗೆನ್ ಒಳಗಂಡೆ ಕೊಂಡು ಮಫೌಗ ದಂಡಿಫದ ತಕೆತಿನ್ ಕೊಪ್ಪಮೊಂ ಎಕಹಲ ಮಿಕಾಲ ಗೊತ ಗೆಂಗೊಸ್ ಕವ್ವಡ ವಟ್ಟಾಲಿಕಮ ತಾರಿಹುಗ ಆಸ್ತವನ್ ಎಮ್ಮಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ನಬಿಯಾಗೆ ಅಬುರುಫುಳ ಇಜ್ಜತನ್ ಎಕಲೆ ಇಫಾನುಗ ಅಹುಲ್ ಬೈತುಂಗೆ ಇಜ್ಜತನ್ ಅರಾಗನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ದುನಿಯ ಮತಿಗೆ ವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಮುಗೆ ಉಕೂಬೈ ದಕ್ಕವ ಆಖಿರತುಗ ಅದಿ ಎಮಿಹಿಗೆ ಕಿಬೈ ಎಕಮಗೆ ಬದಲುಗ ಉಕೂಬೈ ದೆವ್ವವ ಎ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಮುಗೆ ಕುರಿಗ ಕೊಮೆಗಸ್ ಅಗೊಂಮೆಗೆ ವಗುತುವೆಸ್ ಹಮವಾತಿಯ ಎಕುಗ ನಿರ್ಮಾಲಂ ವಿಜಯನಿ ದೆಮ್ಮಿ ಮೌದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇತುರಕ ಕುರಿಯಕ ನುಗೆಂದನ ಎ ನಮಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಫದ ಮಿಸಾಲ್ ತಂ ಅನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತೆಗ್ಗ ಇತುರ ಮಿಫದ ಹಾದಿಸಾತ ಶರಹ ಕೊದ್ದೆಮು ಗೆಂದಾನ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಆಯತ್ತೋಗ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಬವಾ ಫವನಿ ಕುರಿಂಗ ಗೊಂಡೆನ್ನೆ ಫದನ್ ಶೈತಾನ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾನೆ ಕಮ ಮೂಮಿನುಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ ತಫತುರ ಎಕಂಕಂ ಮಶೂರ್ ಕುರ್ಮ ಅದಿ ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ಫದನ್ ಕಜ್ಫುಗೆ ಹದ್ದು ಬಾವಾ ಲವ್ವಾ ಮನಿ ಇಫ್ಕು ಮಸ್ತನೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಕಜ್ಫುಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಈ ಮಿಹಕ ಮೆದುಗ ಜಿನೇಗೆ ತೂಮತ್ ಕೊಂ ಎಕಂ ಎಮಿಹೆಗೆ ಬೊಲುಗ ಎಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಯತ ನಿಮ್ಮವಾನ ವಫ ಮಿವನಿ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم مي سبس ونعي نور سورة مياتك الله سبحانه وتعالى ميانغواني زيني كورا أنهنون بوري زيني كورا فيرهن نفسه أدي زيني كورا فيرهن بوري زيني كورا أنهنون نفسه ಹೇವಲಫಾ ರಂಗಳು ಅಂಗೆನು ಹುರಿ ಹೇವಲಫಾ ರಂಗಳು ಫಿರಿಹೆವು ನಶ ಅದಿ ಹೇವಲಫಾ ರಂಗಳು ಫಿರಿಹೆನು ಹುರಿ ಹೇವಲಫಾ ರಂಗಳು ಅಂಗೆನು ನಶ ಉಲಾಯಿಕ ಮುಬರ್ರಊನ ಮಿಮ್ಮಾ ಯಖೂಲೂನ್ ಎಬಾನು ಎದಕ್ಕಾ ವಾಹಕಾನ್ ಎಕಂಬಲೇಗೆ ಮಾನಕಿ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಅದಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಗಫಾನ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಲು ಬೈತುಂ ವನಿ ಎಕಮುಂ ಬರಿಯ ವೆಗೆನ್ನೆ ಲಹುಂ ಮಗ್ಫಿರತುಂ ವರಿಜ್ಕುಂ ಕರೀಮ್ ಎಬಾನಿ ಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ವದತುಂ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವಮಾ ಅದಿ ದೀರತಿ ರಿಸ್ಕು ಎಬಾನುವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗೆ ಸಬು ಇತುರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಬೆ ಕನುಂಗೆ ಎಬೆ ಕಂಬಲುಂಗೆ ಮಕಾಮ್ ಅತಿವರಿ ಕುರವ್ವ ಇತುರ್ ಕುರ್ಬಿ ದುಆಕಿ ಅಗೋನ್ ಮೆನ್ನಿ ಹೇಬಸ್ ಅಡೋಹಾ ಅದಿ ಹೇಬಾ ಅಮಲ್ ಕುರಬೈ ಕಮಗ ಲೆವೆವು ವಾ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವ ಸಲ್ಲಮ ವ ಬಾರಿಕ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ವ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.